Assalamu алейкум, урматтуу менин мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы туугандар. Адрес Тверская область, город Бежецк. Эсиңиздерде болсо, ушул үйгө сатыкка койгон болчук 2-3 күн алдың, Көпчүлүгүңүздөр чалып аттыңыздар. Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Нур-Султан барып, ушул үй бизге жакты. Ушул үйдү алып кой, биз сага ишенебиз деп көпчүлүгүңүздөр чалып аттыңыздар. Бирок андайга биз макул болбодук. Макул болгонубуздун себеби туугандар, көпчүлүгүңүздөр чаласыздар, Нур-Султан акчаны берип коебуз, сен барып ала бер дейсиздер. Биз алган учурда силер келип жактырбай калышыңар мүмкүн. Ошондуктан өзүңөр келгиле, өзүңөр келип көрүп алгыла дейбиз. Мына бүгүнкү күндө келип алып отурган учуру, жүрүңүздөр анда эмесе барып таанышалы. Ассаламу алейкум. Үйүңүздөр кут болсун, насип кылган болсун, ушул жерлерде тойлор болсун, акам. Кудай буйрса. Үйүңүздөр жактыбы? Жакты, жакшы. Үй бекер. Природа жакшы. Мына эмнеси коңшулар. Кудай буйрса жакшы болуш керек. Сиңдимге насип калды. Кудайга шүкүр, мен ham апамга телефон кылдык, Кыргызстанга апам жүрө сүйүндү. Кулук болсо деп мана сиңдимге ham азыр айтып турам. Москвага күйөө балага телефон кылдым. Менге ham кулук болсун деп койдум. Майра мана эми Кудай буйруп өзүбүзгө насип кылды. Насип кылсын, акам. Өзүңүздү бир сыйра биздин көрүүчүлөргө тааныштыра кетесизби? Мен атым Равшанбек. Оштон болом. Şu yerде Москвада жашайм, машинада грузоперевозкада, Яндекс доставкада иштейм. Тирикчилик. Эми Россияга келген адамдар тирикчиликке келет. Кудай буйрса энди мына айда акырында уже эмне болуп калды. Үйгө барып, бала чаканы бир Равшан ака. Аны кучактап, насип кылсын энди ачык күнлөргө даярдык болуп атат, энди үйгө кетишке. Şu aşının arası da hemen sinемге çıraylı nasıl bok kalsın deyip yoğur bilen Kudayga şükür bok kaldı. Alıp kaldık. Sinem özünge yaş günlerge nasip kılsın. Çıraylı oldu. Nurbek ülkemizden hizmet kıldı. Dokument tomondan yardım berip jürem çıraylı hizmet verdi. Rahmet çoğun Nurbek. Endi kirip көрүш керек үйдө, эмне кылыш керек. Өзүңүздү жана Оштун кайсыл жагынанмын дедиңиз эле? Оштун Наукатский подъем жакта. Ноукаттанбы? Жок, Наукатский подъем жак. Ноукатский подъем? Мен агар оштуктар көрсө, барып тайны ташы Фрунзский районунда чоң болгонмун. Ашы базарда иштедим. Жок, кайсы районунда болуп калат ошондо? Фрунзский район. Фрунзенский район. Наукатский подъем. Наукатский подъем деп коебу, Наукатский подъем. Фрунзский район вообще бир жайда да. Акам насип кылган болсун. Горгаз жак. Горгаз жакта. Карындашыңыз экен да бул жага. Карындашыңыз калган турбайсызбы? Эжем, үйүңүз кут болсун, Рахмат чоң, силерге чоң рахмат. Ушундай жакшы үйдү алып бердиңер. Сизге айныкса рахмат. Мана документларыбыз Amma yodu polni putur berdiz, yugurdiz, rahmat. Xizmatni chiroyli qildingiz, Alloh rozi bo'lsin. Siz ham bola chaqangiz bilan Xudo xolasa tinib tinchib shu yerlarda o'rnashib, bolalar shu yerda bordi keldilar qilib, Xudo xolasa bir joyli odamlarimiz. Nima deyman, rahmat. Nasip qilsin ejam. To'ylar bo'lsin, Hammamizga nasib qilsin, shu uylarda o'tirib o'sib unishga nasib qilsin. Shu yerga hammamiz musofirmiz. Bir-birimizga foydamiz tekkandan juda ham xursandman sizdan ayniqsa. Otangizga rahmat katta. Rahmat. Rahmat ejam. Uyingiz qut bo'lsin. Жерлештер, урматтуу жерлештер, келиңиздер, жакшы жер бар, дагы үй сатыла турган эмнелер бар. Кудай буйрса, маша Кыргызстандык, Өзбекстандык жерлештер, Тажикстандык жерлештер бардыгыбыз коңшу болуп калайлык. Келиңиздер, алыңыздар, жакшы жер, природа жакшы, жерлери бар. Скотоводство, фермерство, başka jumuşlarda emnege işe salsa bolot. Judayam toza havo ekan, judayam pagodasi mazza ekan. Mali bola chaqa bilan yayrab bemalol bolalar ham o'ynab kulib yashaydigan joylar ekan. Sizga katta rahmat. Hurmatli jerdeshlar, kelib o'shul yerlardan olingizlar, qo'ng'shi bo'laylik. Qirg'izistonda jarmini bo'lsa ham shu yerga olib kelaylik. Mana, o'qdingizlar.
rosa jashimdan Nursulton menen rosa yaxshi ekan. Bitta ham qiyinchilik bo'lmadi. Nari beri bo'lmadi. Bechara kelib bardiq narsaga yordam berib, o'zi churqab, polniy dokumentatsiya ishlari o'zi bitirib, uylarda kurishlarini olib berib, bardiq narsa o'zi xo'jayinni dag'i yaxshi emas ekan. Rahmat. Jada qalsa ejim детсад мектептерге чейин алып барып келдик, э? Сонун кен, ова детсад мектеп ешиде тайга алигиндака дети школа нima kelarkan, avtobus kelarkan, детсад maktabga polniy olib borib kelib, hamma yo'g'i nima ekan, kichkinagina mikrorayon ekan, shaharda ekan. Yaxshi bizga yo'qdi, endi xudo xolasa shu yerlarda. Inshaalloh kelinglar, shu bolaga qayrilinglar. Shu bola bilan birga ishinglar bitadi. Bir kunda polniy ish bitdi mana. 2-3 soatda hamma ishimizni bitirib rostib, maktablarni ko'rsatib, medpunkt, uchastkoy hamma yo'lda ko'rsatib, rosa chiroyli qilib berdi shu bola. Rahmat katta, Alloh rozi bo'lsin. Otangiz Rahmat ejim. Rahmat sizga da cho'ng rahmat. Nima bo'ling, rohatini ko'ring. Bizning ko'ruvchilarga bir sira uyingizni ko'rsatib chiqsak ma'qul, ha? Juringizlar anda. O'zingiz O'shdan qaysi jag'dan bo'lam dedingiz? Men o'zim Novkatskiy podyomdan bo'laman, kuyovim Shaytevadan bo'ladi, lekin biz o'zimiz uy olib, Kalen kolxozdan chek olib solganmiz. Endi tirikchilik ekan, shu yoqqa kelib, shu bolalar bilan ham shu yerda nima qilaylik deb, men ham 4 ta bolam bor, 2 ta o'g'lim bor, bittasi u yoqqa, bittasi bu yoqqa qilib, bittadan eshik qildik, xudo xolasa mana. Rahmat sizga katta. Hamma yo'q uchun sizga katta rahmat. Rahmat ejim. Juringizlar anda mesa barib uylarda bir sira uyun, ejim algan uyini ko'rsatib chiqалы. Туғандар, анан көпчүлүгүңүздөр чалып атпайсыздар. Нурсултан айрыкча ушул үйгө. Нурсултан биз сага ишенебиз дейт да кам. Биз сага ишенебиз, акчаңды салып коелу дейт. Акчаңды салып коелу, сен ушул үйдү алып кой дейт. Угатасызбы кам? Анан биз макул болбой атабыз агачы. Себеби алар акчаны салып туруп, үйдү көрбөстөн алат да. Үйдү көрбөстөн алып туруп, анан келип эртең баары бир жагы не то экен деген кеп сөз болот. Ошондуктан биз кегиле үйдү көргүлө, эгер макул келсе аласыңар, макул келбесе кайра кете бересиңер дейбиз. Mana gazama yerda ekan, mende madan kirgizib, bemalol xo'jayin bilan ham gaplashdik, gazni kirgizib, nima qilsalar bo'ladi deyapti. Hamma udobstvolari bor ekan, kirib bilan yashaydigan uy ekan. Молодец, sizga shunday uylar Mana nasib qilgan bo'lsin. Kanalizatsiya bor ekan, sentralni. Aha. Suv, hamma yo'q, kanalizatsiya sentralni. отоплениеге печка бар. Aha. Мына үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш туугандар. Бул көчө жактагы көрүнүшү, могу деревняда жашайт экен адамдар бүт бардыгы. Дядя Вов, пойдемте покажете. Качуу жүрөт дядя Вов. Мына туугандар үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш көрдүңүздөр. Ар жакта огород болчу. Биздин мурдагы алдыңкы видеолордо көрсөңүздөр болот. Үйдү бүт обзор кылып киргизгенбиз, а? Үйдү көрсөтүп чыгалы, анан үйдүн сыртыны баса бериңиз. Үйдүн сыртыны анан көргөзөбүз. Мына туугандар, киргенде ушундай болгон коридор болчу, көрдүңүздөр. Bor ekan, qo'lga o'xshagan joy ekan. Чоң, а? Сон. Mana yerda bitta bor ekan. Бул жак сарайбы? Эмне экен? Топ, баккан экен. Свети жанабы экен, светин бир жандырып көрүңүз. Ага, мондай болгон. Chiroyli xona ekan. O'tirgan odam o'zi ham pokiza odam ekan. Самый главный өзүңүзгө жакшы болду эжем. Жүрө бериңиz. Так, бисмилла деп киргенде Kirganda mana mansarda bor ekan. Bu yerda zimniy tualet. Bu yerda bitta koridor ekan. Bu yoq bitta kladovkaga o'xshagan yer ekan. Bu yer ham bitta xona ekan. Mana yerda Qana bismillah deb kireli. Mana yerga kirganda kuxnya ekan. Uning hamma udobstvosi bilan, hamma jihozlari bilan. Бул жак кухнясы экен. Bu yer kuxnya ekan, mana gazli plitasi bor ekan. Shu yerda nima qilsa bo'ladi, tortsa bo'ladi. Айнектер бүт пластиковый дең. Aynaga plastik, moskitniy setkalarigacha bor. О, бүт бардык мебель калды, а эжем? Ova, bu mebel qoldi, hech kimga kerak emas dedi. Kirib o'tirib yashasang bo'ladi dedi. Ага. Бул жак кухнясы болуп калды туугандар. Суу болсо, Bu yerda mana pogreb bor ekan. ага. Pastda mana pech bor ekan. Qishda shuni yorsanglar, uylar bemalol siydi. Ага. Бул жак азыркы кирип чыккан жерибиз кухнясы, могу печкасы экен. Бул жакта зал, а? Бул жак зал. Мебеллери калды. Мебелдер бүт бардыгы калды, а?
Yo'q. Bu yerda ham mana aynalari plastik ekan. Aha. Moskitni setka hamma yo'li bor ekan. Мына ушундай болгон зал экен. Көрдүңүздөр, бүт мебелдер калды дейт. Насип кылган болсун үйүңүздөр. Так, бул жак зал болду. Могул жак дагы бир спальный бөлмөсү экен, айжым. Свети бар экен бул жактын. Светин жагып коюңуз. Спальный бөлмөсү. Спальный бөлмөсү. Ага. Так, Бuyursiz bu yerda ham koridorda. нар жакта дагы бир светти жагып туруңуз. Бул жакта верандасы бар, Koridorga kirganda veranda ekan mana. Bitta kichkinagina детский qilib qo'ysa ham rosa chiroyli o'zimizdan ol. Бул жак верандасы экен. Ага. Mana yerdan mana ko'chaga chiqsa bo'lar ekan, bu yerda eshiklari bor ekan. Эшик ачылып экен ал жактан. Мына үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш экен. Айта бериңиз. Mana uyning sirti shunday ko'rinish, o'nerlari огород ekan. Огородун көрсөтүп чыкпайлыбы, эжем? Огородду канча сотук эле? 15 sot, 18 sotik ekan. Жок, бул жагы 18 сотик, нар жакта дагы 35 сотик. Вообще 54 sotik. 54 сотик 19 вообще. sotik ekan bu. Бер 19 сотик экен. Нар жак 35. Бияк 19 сотук, нар жакта тамаркасы 35 сотук, 35 sotik. Ал жакты эле көргөзөбүз. Мына огород ушундай болгон огород экен, туугандар. Көрдүңүздөр. Акам, бул жака буйрса Картошка, помидор, бадрин. бүт бардыгына эгебиз да буйрса. Keyingi kelgan жазга harakatda qilib, Aha. qushlarga skворечник turib qo'yish. Mana. Ушундай болгон огород бар экен, туугандар, көрдүңүздөр. Буйрса, акам келип кийинки жылы келип, келип бар жокту эгебиз дейт. Dehqonchilik qilamiz endi xudo xolasa. Xudo xolasa. Dehqonchilik qilamiz. Yaxshi. Bu yer bitta огород, bu yer uy tomon. Bu yerda yana ограждение turibdi, uni orqasi ham mana katta daraxtlargacha bizga qarashli ekan. О, даракка чейин сиздерге караштуу. Mana daraxtga keyin shu yoqqa вообще 19 sotik ekanda полный. Бул жак 19 сотик. Uydan oldi. Nar jag'i dag'i 35 sotik yer bor ekan. O'sha o'nerga qaraganda bizga qarayotganda Нар жак поле окшойт, polya, nar jag'i o'sha daraxtlarning nar jag'i polya dedi. Поле, каалаган жериңе малды айдай бер. Мына туугандар ушундай вариант экен. Үйдү бир сыра көрүп чыктыңыздар. Дагы бир жолу үйүңүздөр кут болсун. Үй жактыбы негизи? Uy жақты, rahmat Nurbek qilgan xizmatingiz uchun. Biz ko'rdik videoda, birinchi videolarda tanishtirganda shu uyda shuni olamiz deb nasib bo'lib qoldi. Xudodan, baribir Xudodan, nasib bo'lib qoldi, singlimga uyga bo'lib qoldi. Nasib qildi. Sandiqlar, Jerdeshterim, O'zbekistonliklar, Tojikistonliklar, kelinizlar, Nurbekka обращение qilinglar. Barcha dokument tarafdan, uy tomonidan barcha yerdan yordam berib o'zini xizmatini endi qilib beradi. Xudoy buyursa kelingizlar, mana qo'shni bo'lamiz. Kelinglar, mekendeshlar, Qirg'izistonliklar, O'zbekiston, Tojikiston bardingizlar, kelingizlar, Nurbekka qaralingizlar. Kunda YouTube kanalida jangi uylar qo'yadi. Kelib olingizlar. Ayavay menetini ayavay ekan. Rosa yaxshi, rahmat sizga. Shu yoqqa kelib joylashinglar. Pagodasi zo'r ekan. Atmosfera yaxshi, mana tinch joylar ekan. Bola chaqa bilan bemalol nima qiladigan yerlar ekan. Hamma nimalari oldida ekan. Maktab, detsat hamma shu yoqqa kelib joylashib, qo'shni bo'lib, inshaalloh shu Nurbekka katta rahmat. Үйүңүз секрет болбосо канча болду? 525 ming. 550 миң деп койгонбуз негизи, 525 миңге алдыңыз, Aldık. Мына туугандар, ушундай болгон үй 525 миң. 525 ming. Har qayerda ham bunaqa uy, bunaqa удобство kirib yashaydigan joy topish qiyin. Ana. Shu nasib ekan, Xudoyim ol qulim desa hech gap qilsa ekan, mana shu bola sababchi bo'lib qoldi. Rahmat sizga. Shu uylarni chiroyli qilib reklama qilib chiqarganingizga, siz ham ishlaringizga omad. Otangizga katta rahmat. Rahmat. Uylarga yana hammaga ko'p odamga nasib qilsin. Hamma o'zimizni Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonliklar kelib shu yerdan uylar olib joylashib, bola chaqasi bilan rohatini ko'rsin. Mana, уктуңуздар туугандар. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуху.